Sédomongbè. Maouho, l'eau, holomi lomi, dans zipotoué. Jan y fait. Sédomongbè. Maouho flagbedi do Fongbé. Do numero Sédomongbè si agbasa. Wete ouunsa yan wi owe yo nkolewa. Eyo akpakwe wego ma ewo akpakwe na do mi mame wego akpakwe enego konu sodote mi tonton nkole wa tutungbere elo na diga debua chonu mi na jeji o na dogbe mi lo mi no pon mi lobo no levo ma nu wiwa le nko tonu memo gbo mi ton le ena chenu mi kaka mi o mo blo ma o na ro kondo na to le do mi ji tegbe Mujurona gbofi to gbenu mena ho Florent doka ewenyi ganda ko epachenu complexe scolaire Baptiste Benido alegleta epodo azohagbeton Raymond Nyakajapo mama vovona so alomitondo aga azadi owo mi do kodo nu taji ejo do akojawe ma koko mebo ma o ko gbeje gboto biwi dona sonu kunde jile o mi do kodo ye po egbedion mi na do kodo nu taji ejo do akojawe ma yoyo mele o mi na do kodo yewu nu jijo taji enele o mi na do kodo yewu bo kodo do nu mokoto wusi alinu o mi ko tun dole akojawe ma yoyo fie ebesion eweyi Jesus si jiji hon nu jijo daho taji nu konkoton do akojawe ma yoyo me o eweyi Jesus si jiji bode do ho gbon ma o ko gbeje ponto alo do ba nu do ma o ko meto le de o azanlile o si gwenu echiri ehun jilobo jokwe atonde do injoglo lo me modohun ewe sombo egbedi edo eji Jesu o eblo kwe afo konu kundo po go me mi de din lo eyin no e po ganji o dile me mo koton le kodogbon we o e na o do kwe afo ko atonu kundo po mo blo e din die eji Jesu e won Jesu ti diji o einu bodo taji kakabo gbe o bi kwi no so Jesu si diji o so do tina anyway yo nu taji devo ejo yo ewe indole Jesu ku do betole si wetame Jesu ku kerewe a eku do betole si wewu sitame bo nu ene o mi ko monukunu jewu do nu iwa mi ton wenda gbe cheke o me bo eindo mi pon adisi jeji lady on mi na mo do YouTube je o mi na mo dole mo mi na mo fine mi zin fine o mi ale mo nu iwa mo koton mi do ko dewu o fie mi do ko dewu de o edo kan ji fi bo mi hion mi na mo hun edo taji bo mi na tun le Jesus ku do gbeto le sin kweta me bo me di nunu mo koton esana ididon gbenu gbede alo ena mo gbe ma vo Jesus ku o nu ezomo gbe ma vo mi mo mi ton edo taji bo mi tun le tokuna sangle kunde mewo we no le Jesus fon nu jijo da horo po yene fifon Jesu ton ekledole ku eku o vo esayo ma o yi vo mo nkoton eni o wa yo nu jijo devo enole Jesu yi sekwe nu eni o eyin nu jijo taji de town do edole nu mi ma yi a o me sedo alo o gbodonu meto mi kusiku sedo yiwe mi na yi lo na sedo hun nu jijo da ho defo esi dokun mi o dene ewe yi yesi se mi me o wa yi me yesi se mi me o wa gbe o me wa gbe o me o gbe to pi edohun no si soro yonu nu kon yonu edole agwi lodo me lo le mejan
Bo pie do heo ndo eme o. Pie na do ma oho bo gbeto afowafato na yise gberopo mimo yemi me ma uton kaka je wele nu eno jemere leji toka bono yiwe amo be si wele nu yemi me ma uton me di nu Jesu obi kwiyo yemi ma uton no bio eme lowo no pasipo lowo no jije bono le ma osro ko ni ajewe yiyon ene o enodo ali beniwe egbeso mechelemi mi ma go mi plado do YouTube jiwe a do Facebook jiwe a mi pla mi do ika senu le bono wadagbenu mi hun mi manu agbe mi ton le bono le afita inu